Uttar Pradesh Miruta thil thleng hian a hria apiang te makti le ngai ven a hlo em emaya police lam thu chhoin atarlan danin meche pakhat le apasal baka abial pahlui te chuan mi pakhat abial pa tho an that ni nan tar langa police ten thil thlen dan an chhuina lama heng mi pathum ten in thurwal an tha tak le he meche hian mi patmei chiat na an lo mang don fo thin ti sha chu ani a heta meche hi thuzo fian nei tura police ten an ko hnuwa thil thlen dan kim chang zong song police te hniana asoita ani police lamte po in mak anti in an thu hria chuan a thong hle a police lamin thu zo fiana an nei tum hian he meichhia hian tual an that nge ani ti a phalawa an pu na zong zong chu apom theivek nge nge a an tha tak aje hi Muzaffarnagar Charthawala khosani in hemi te no pa hian an thil swal ti lian tak lakata an him thei be sein an mi tha tak aje rawang chu Akhyatapur Simoli khokonga kali lui bula thlan khur lain an phum ta a police te ma a in puan na awangin an tha tak ajeya an phum na hmun po zong chhuak ngalin ruang hi police lamten an langal ta ani police lamten thil thlendan ni omdan engkim an shal bel zelawang le he twal thana atilve meche pasal chu andupui hniana tanga thuthar an shal bel zelawangin manve hlau chu kar khat no loka an chena ina in okroma mu ani le zela thil thlendan police lamin an tarlan dan chuan Muzaffarnagar Charthawal police station huam chunga khosamek aje kumsomhni pakhata upa chu November ni som pathum kumsangni somhni pakhata tangkhan a omna chinshat lavina bo mi a bota aje chungti lam chuan atira an chen in lama ron hole mai tura an ngai awangin ngai that lo na em po an nei hran lem lawa ama ero chu atu khwa lo wara an fapa chuan in lama ron ho zai reng arel thei tak lawa chuan ngai that lo na nein a thei angin an zong tanta a an beng chung mai pia lama an kho then om thlengin an zong zela ma se an mu thei chuang lo aje pian pui a u pa vikran chuan a u na pa aje omna chen an shat lo tak zela chuan mi kutwarin khoimolai emo aboral to nge ya ringin an veng chunga khosawe tho bridgepol birzole anopui savitai te chu rin hel ruk na lian tak anei ta a an chung ko ba ka veng chung mi then khat ne na ni sari chung zet an zon hnu November ni somhni pakhat kumsang ni somhni pakhata Charthawal police station a kalin a omna chen shat lawa bota aje unaw pa vikran chuan complain a thelu ve tangi nge ani aje bo chungchanga police a complain thelu ani hnu chuan police lamte poin an thudon bo zuin ma an langala police te chuan boralta aje mobile CDR la chhuakin aje last location chu hriatumin ma an la zela heti mek la hian birzu le anopi savitai po apate te in lama an khosak lai ni in birzu apate te hi mukhyatpur khwa hian an khosawe a police lamten boralta aje mobile last location le phone detail an zir chana atangin mukhyatpur khwa hian an chhiluta ani mobile location detail an zir chana a alan angin Muzaffarnagar police engamusa te point mukhyatpur khwa chu an panta a vengchung mi then khatte komin thil thlendan kim chang an soipui hloma aje thalak te po an entirzel boka atopa topa vengchung mi then khatte kal tlangin aje yan ahun top ahman na in birzu patete in chu an chachuak theita hlova ti chuan police ten birzu patete chen in an wathlen hian birzu no poi savitai chu alo oma a pasal ero chung ko thel chola bazar lama hun ahman lai alo ni thunga ina lo om savitai chu thil thlendan le omdan te zotin an soipui zel boka a chana pek dana rin hna lian tak an nei ta ka wangin savitai chu police te hian chengzo ka thuzo fian nei turin police station lama an lata ani police lam thu chhoin atarlan danin atira chuan savitai hian police lam tena ama an soina le an rin hna chu a phana sa eme maya choti chung chuan police lam ero tlom mai an tumlo meche omnem zo ka ni ti sherengin police lamte po in thiam taka kil sang sang atanga zo na te an zo zel hnuwa thil thlendan kim chang police te hian an hre theita a savitai thu sai chuan police lamte po athongin mak an ti hle maya savitai chuan police te ma a an tha tak aje ne na komthum malama tang to a an lo khu sak dun photo thin thu soi chhuakin hetia no pa ang maya an lo khu sak thin photo awang hian abial pa hian a tha thei meu to lawa savitai po in chu tiang deuh tho chuan aje chu kalsan har sa ati hle a
Mase Savitai chuan pasal nei lai ni ti an shat kar boxi awangin abial pa chu then adua ama mai chuan a then theidon in hritelawa a pasal birzu chu thil omdan te a shilfia hnu in a pasal chuan anupi harsana to chu hria thiam sakin pui ein huam thu a shil vele ta a Savitai chuan aje ne na nupa angmaya anlo khosak thin thu a pasal beng a thlen a hlo awangin aje thadan tur ruam man siam ro in a thil tum dan le ruam man na ti chu a pasal birzu chu soipui le in anno pa chuan thadan tur ruam man na an siam felta ani November ni som pathum kumsang ni somni pakhat jing lamda ruk vela Savitai chuan aje chu phone manga bia in a pasal birzu patete in mukhyat pura kalturina kauta a aje po in alo thlak le aril rulwa tu berin chutia kauta chu atan chuan lam siam rem to lo phur takin mukhyat pur khwa chu apan ngal tarum ruma anveng hi Muzaffarnagar char thawal ni in anveng atang hian mukhyat pur khwa hi darkar ni veldon lai lir thei po a kalngai ni a aje po jingdar sari vela in atanga chwakin jinglamdar ko khwa chu alut filder to a Savitai chuan eitur chi sang sang lo chop sakin achunga riluchia pu ti sha lo khopin that alo chwana sa a ti chuan an pahnia hun engemaw chen anin kom hnu chundar som pahni le achan vela a pasal le tlangwal kum somni pariata upa Paulam Purama khosa Rajbira chu in chunga chuan an lut ve a darka chan vel don lai an ti ti hole hnu chuan aje chu ho turin in bo saya ho mai an rem ti saklo awang le an dan be zel awang chuan khothim thleng a om tangi nge a reload in hnuwa aje in thiar tur bathroom lampana akal chu thok le khata Rajbira chuan an hnung lama tanga be thutin a ngonga aman bet ta thut maya chuwele Savitai pasal birzu chuan ran puiwatin chhuata chuan an bo beta a bungro pekna na an man thin te ban chuan aje moi chu Savitai chuan aron char sak vele a aje tan chuan chan ngaina a om talo kumsomni pariata upa abel pahlui tho Rajbira chuan ari khumta ani Savitai hi mechemak tak zong ani ve ngei mai police lamten an chui zel na ale ama Savitai hne na tang nge ya an sha danin aje ya an tha dona a pasal birzoron kalpui Rajbira po kha akhulai ngai zong ni in police lam te hian an soya aje ang thau khan me pat me chhian na konga po an no tlan don photo a chuti rwala police te makti deu mai chu a pasal ne na in thurwal theitura ro manna sem kha ni a pasalin anupui belpa ani ti a shelo nge sheani se a thurwal pui thengem ti chu nu chui tu teril ro zo na om chu ani a hemi chungchanga police te zo na a chan tum hian Savitai hian a pasal laka do ta soiti finfi ani in a pasal birzu bula ero an leina hnai tak angin a soi thunga a pasal hian anupui le Rajbira te pahni in kara in ngai zona an nei chungchanga engma shat lau tho police te ma hian a soi langbok ani police lam thu chhoin atarlan danin in thurwala ajeya an tha hnu lok hian Rajbira chu tlanbo ngalin police ten an zong hala heti lai hian Savitai ero police ten thuzo fia tura an kollai ani awangin November ni som pali kumsang ni somni pakhata kota shwai ni in chhnulama district jaila dalu ania hetia Savitai jaila dalu ani hnu November ni som panga kumsang ni somni pakhata thuzo fia nei turin a pasal birzu chu police station a kala in report torin shatir na an pe a birzu hian a mahun tur a shelok te po aniang tualan tha awangin in tikong zong po in thiama changai don lo te a shatin lo na ina mana jela sheom taka hunman ain adu zok te po anima na November ni som parukum sang ni somni pakhata an che nei na in okluma mu ania thil thalo an ti awanga himdu a police ten an man lo na na tlanbo te po hi an bi bo hlen tak tak thin lo an lo te thin chutiang chuan tual thana atel ve an hnuluka tlanbo ta Savitai bel pahlui Rajbira po November ni somni pasari kumsang ni somni pakhata manin jela dalu ani ve tabok ani